Ja, aber wenn du träumst, auf Deutsch Das ist die oder typische Französisch? Frage, die Ja. kommt immer. Und da sage ich, das ist mir egal, ich träume nicht, ich bin in der Politik, wir haben nicht das Recht zu träumen. Herr Deiss, wo sind wir hier und warum ist das ein spezieller Ort? Wir sitzen hier an der Saane. Wir sind hier an einem Ort, der sinnbildlich dafür steht, dass hier Deutsch und Französisch aufeinandertreffen. Sie vermeiden das Wort Röstigraben, warum? Es klingt so ein wenig salopp und gent, nicht wahr? Röstigraben, das ist lustig. Kulinarisch, das kann mir passen, aber der Graben, das ist eher etwas Erschreckendes. Man möchte nicht dort hineinfallen, etc. Und deshalb sage ich, nein, ich verwende dieses Wort nicht. Schade wäre es, wenn man nur die Probleme der Vielsprachigkeit sieht und vergisst, welche Bereicherung dahinter steckt, an anderen Kulturen teilzuhaben. Und so gibt es viele Dinge, die man nicht übersetzen kann. Ganz einfache Sachen. Wir mussten Schlange stehen. On a dû faire le serpent. Auf Französisch lacht jeder. Dadurch, dass man diese Übersetzungsarbeit vornehmen muss, wird man aufmerksam auf Dinge seiner eigenen Sprache, die man gar nicht... Wir mussten Schlange stehen, ja. Man sagt das einfach so maschinell, ohne daran zu denken, das ist ja eigentlich komisch, denn wir sind ja nicht eine Schlange. Und das ist doch wunderbar und nicht ein Graben, sondern das ist eine Wunderkiste, aus der enorm viel erzeugt werden kann. Vous êtes un des grands bilingues de notre pays. Comment vous avez vécu la cohésion nationale pendant votre carrière politique? Lorsque vous parlez de la cohésion nationale, vous utilisez le mot nation. En général, une nation est un peuple qui s'unit sur la base d'une valeur commune. Le plus souvent, c'est la langue. Nous n'avons pas cet élément fédérateur. En français, nous disons volontiers, lorsqu'on me dit en étranger, on me dit « mais c'est fantastique, la Suisse, vous avez 4 langues nationales, donc vous parlez tous 4 langues ». Et je dois leur dire « non, de loin pas, au contraire ». Et là, je leur dis le jeu de mots qu'on fait en français, à savoir que les Suisses s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. On a parlé récemment dans un des formats, enfin dans un des épisodes de ce format avec des politiciens au Palais fédéral et surtout des politiciens romans qui disent que le français est de plus en plus en retrait au Palais fédéral, que l'allemand a une place un peu privilégiée. C'est vrai. Et puis ça n'est pas vrai non plus parce qu'un des éléments fondamentaux inclus dans ce fédéralisme que j'ai mentionné, c'est le respect des minorités. Tout est traduit. Il n'y a pas de priorité d'une langue. Mais je pose cette question parce qu'il y a aussi Infrarouge qui, il y a quelques mois, a fait un débat sous le titre de « À quoi servent les romans ?» Un titre un peu provocateur. Est-ce que ça, c'est exagéré d'en faire tout un problème, vous pensez, ou il y a vraiment... Je pense que c'est un problème des deux côtés. Enfin, la majorité, elle est bien alémanique, mais c'est aussi un problème des romans. Les romans ne veulent pas ou n'aiment pas trop apprendre l'allemand non plus. C'est ce que je dis aux jeunes, apprenez les langues et si possible pas l'anglais, vous l'aurez de toute façon. C'est quand même un échec politique qu'on n'arrive pas... C'est pas un échec politique, c'est un échec d'abord de l'école. On a appris les langues étrangères, parce qu'on appelait même la deuxième langue nationale, on appelait ça une langue étrangère. On apprenait ça comme si c'était des pièces de musée. Und ich nehme den Romans auch nicht die Mundart-Entschuldigung ab. Insofern sie dann immer sagen, ja, aber wenn wir Deutsch lernen in der Schule und dann kommen wir nach Zürich oder Basel, wird etwas ganz anderes gesprochen. Jeder Deutschschweizer hat das auch als Problem. Umgekehrt, denn er kommt in die Schule und muss zuerst seine Muttersprache lernen. Je me sens intégré dans les deux cultures, pas simplement dans les deux langues. Quand est-ce que ce background, dans quelle situation a été bénéfique? Je me souviens que, par exemple, à Berne, au Palais fédéral, parfois, quand il y avait un sujet extrêmement important pour les romans et qu'ils avaient justement ce sentiment, on n'arrive pas à se faire comprendre parce qu'on ne sait déjà pas assez l'allemand pour expliquer. Et on est, est-ce que tu pourrais pas, si tu interviens sur ce sujet, parler en allemand, comme ça les Suisses allemands ils comprennent. Später in ihrer politischen Laufbahn, 1987 und 1991, gab es ja so 2 Ereignisse, wo das auch eine Rolle gespielt hat. 1987 wurde ich nicht gewählt. Ich war Vierter, obschon unsere Partei nur 3 Sitze dann gewonnen hat. Ich habe im deutschen Teil nicht so gut abgeschnitten und im welschen auch nicht. Du wirst nirgends wirklich als einer der Iren betrachtet. Und da habe ich mir
viel Mühe gegeben, sodass ich dann 1991 haushoch das beste Resultat erzielt habe und sowohl bei den Frankophonen wie bei den Deutschsprachigen. Also habe ich auch es fertiggebracht, dass man einen Bilingue akzeptiert, dass die Tatsache, dass sie eine zweite Sprache beherrschen, nicht irgendwie etwas heimlich und Komisches ist. In Ihrem Heimatkanton gibt es ja das Bols. Können Sie uns mehr über und vielleicht etwas in diesem Dialekt sagen? Es gibt das Bols, das von den Deutschstämmigen durch Importe französischer Worte gemacht wird und umgekehrt. Unsere Fahne ist ein Strapo. Seine Farbe noir et blanc. Also es ist ein Mix zwischen Deutsch und Heu Französisch. au Teuf am Poteau, aber toujours dans le vent. Und noch ein Akzent dazu. Also man sagt zum Beispiel, wenn ein Roma sagen will, dass es lustig zuging, sagt er, il y avait de la Stimmung, il y avait de l'ambiance. Das ist nicht das Gleiche. Il y avait de la Stimmung. Aber wenn der Deutschsprachige das Gleiche sagen wird, sagt er, das war eine schöne Ambiance gewesen. Ce qui est dommage, c'est qu'on regarde la langue uniquement du point de vue utile. Savoir commander une bière quand on est à Londres, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas appris la deuxième langue à cause de ça. J'ai appris la deuxième langue, bon, par hasard, mais aussi parce que c'était intéressant. J'ai dû rire. J'ai lu celui sur le feu de l'éblote, Ah, qui est aussi un terme difficile à traduire.